Viktor Mitić ima 11 godina, živi u Jagodini i za 10 dana skupio je 324.000 pratilaca na Instagramu. Ne pjeva, ne pleše, ne igra video igrice pred kamerom, hekla, a onda je došao sveštenik. I ono što je napisao o 11-godišnjaku koji sjedi i hekla razbjesnelo je cijelu Srbiju. Postoje djeca koja postaju viralna jer neko drugi to planira za njih. Viktor Mitić nije jedno od te djece, petašac je, odlikaš. Bavi se folklorom i piše poeziju koja je već osvajala nagrade na takmičenjima. Nije to dijete koje traži pažnju, nego dijete koje radi stvari i slučajno ih radi dobro. A heklanje je naučio od bake. Ne s YouTube tutoriala, ne iz knjige. Sjedio je pored bake i gledao kako njene ruke rade, dok mu ona polako predavala svaku petlju, svaki pokret. I tu je ta stvar koja razdvaja Viktora od 1000 djece što prave sadržaj za kameru. On ništa nije gradio. On je samo radio nešto što voli, nešto što ga je baka naučila i u jednom trenutku odlučio da to podijeli. Oklada je bila prosta. Za svakog novog pratioca na profilu panda.429877711 Viktor bi isheklao jednu petlju na onom što je nazvao najvećim čilimom u Srbiji. Nijedna nagrada za pratioce, nijedan sponzor, nijedna od taktika koje influenceri uče na kursevima o viralnosti. A internet je odreagavao onako kako zna da reaguje kad naiđe na nešto što je stvarno. Eksplodirao je. Novinari su tražili intervjue. Televizije su zvale. Roditelji su slali link djeci s natpisom pogledaj ovoga. Ali Viktor nedeljom ne hekla. Jer poštuje crvena slova. 11 godina, odlikaš, i bakin unuk koji poštuje praznike i zna šta radi kukičicom u rukama. Pitanje je bilo, šta tu može biti sporno? Odgovor je stigao brže nego što je iko očekivao. I došao je s mjesta s kojeg ga niko nije očekivao. Stefan Rajčić je sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Nije anonimus s nadimkom. Nije trol ispod posta. Javna je ličnost s crkvenim autoritetom, s imenom i prezimenom, s pozicijom koja nosi težinu. I evo šta je odlučio da napiše javno o 11-godišnjaku koji sjedi i hekla. Srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, sa Audrey Hepburn kapicama, zlatnim kajlama i Barbie frizurama, 100 plažnim idolima, influenceri nikada. Pročitajte to još jednom. Sveštenik je uzeo dijete koje hekla, opisao mu izgled kao problem i proglasio ga lažnim idolom. Viktor nije napravio ničemu izazov. Viktor nije komentarisao tradiciju. Viktor nije ni znao da Stefan Rajčić postoji. Viktor je sjedio za stolom, vunovinom u rukama i radio nešto što ga je baka naučila. A Rajčić je uzeo tu sliku i odlučio da je napadne. Nije kritikovao fenomen viralnosti ni pritisak algoritma na djecu. Nije postavljao pitanja o tome kako internet utiče na djetiniju psihu. To bi bila tema o kojoj vrijedi razgovarati. Umjesto toga, napao je dječakov izgled. Napao je šta dječak radi. Presudio je šta jeste, a šta nije srpska tradicija, s pozicije čovjeka kome je, čini se, tradicija važna samo kad je korisna. I tu se nešto prelomilo. Jer Rajčićev post nije prošao tiho. Nije dobio par komentara i nestao u feedu sljedećeg jutra. Srbija se probudila i krenula je da odgovara. Ali niko nije odgovorio glasnije, ni preciznije, od jedne žene. Seka Aleksić nije ime koje treba objašnjavanje. Godinama je jedna od najpraćenijih i najslušanijih pjevačica u regionu. Znaju je i oni koji ne prate estradne vijesti. Znaju je bake i znaju je tinejdžeri. To se ne gradi samo spotovima i hitovima. To se gradi godinama dosljednosti pred publikom koja ne prašta. I Seka nije pjevačica koja izbjegava stavove kad ih ima. Kad nešto osjeti, kaže. Ovog puta, kad je vidjela Rajčićev post, napisala je: kakvi smo kao ljudi, koliko smo puni gorčine, mržnje i nesreće.
Niko nema pravo da sudi drugome, da ga vredi, ismeva ili ponižava. Pred Bogom smo svi jednaki. Pred Bogom smo svi jednaki. Rečenica upućena svešteniku. Od pjevačice. Zbog dječaka koji hekla. Seka nije pisala teološki traktat. Nije ulazila u pravo crkve da se izjašnjava o tradiciji. Napisala je ono što je osjetila, onim redom kojim je to osjetila i nije tražila od nikoga dozvolu da to kaže. I to je odjeknulo više od bilo kakvog novinskog teksta o ovoj temi. Jer nije samo Seka stala iza Viktora. Roditelji koji su mu pisali, nastavnici koji su ga pominjali na času, bake koje su prepoznale sebe u tome što on radi, strani profili koji su počeli pratiti srpskog dječaka i njegovu okladu s internetom. I jedno pitanje koje je lebdjelo nad svim tim. Zašto bi iko napadao dijete koje hekla? To pitanje nikad nije dobilo pravi odgovor od Rajčića, ali dobilo ga je od nacije. Viktor Mitić nije sjedio za onim stolom i razmišljao o identitetu, o tradiciji ili o tome šta Srbija treba da bude. Sjedio je i heklao. To je sve što je radio. Ali društvo je uzelo tu sliku i u njoj pronašlo nešto što ga je uznemirilo. Jedna je uznemirilo samo prizor, jer Viktor ne glumi ništa, ne filtrira, ne čuva imidž. Sjedi i radi nešto što voli. I to radi ozbiljno. I to je u doba kada svako gradi personu pred kamerom nešto gotovo neobično za vidjeti. Druga je uznemirilo sam sadržaj. Dječak i kukičica. Stefan Rajčić nije usamljeni glas. On je glasniji od onih koji misle slično, ali to čuvaju za sebe ili za kuhinske razgovore. Ta tiha, tvrdoglava ideja o tome šta smije biti naše, šta smije biti muško, šta smije biti tradicija, postoji u Srbiji i nije novoizmišljena. Viktor je bez ikakve namjere i bez jedne riječi o tome postavio ogledalo toj ideji. I mnogi u tom ogledalu nisu voljeli ono što su vidjeli. Ali ovdje dolazi drugi dio priče, onaj koji je iskreno mnogo važniji. Reakcija Srbije nije bila mahom ljutnja i osuda, bila je podrška. Masivna, brza i topla podrška jednom dječaku kojeg većina nikad nije upoznala, koji živi u Jagodini, a ne u Beogradu, koji ne drži mikrofon nego kukičicu. Hiljade roditelja koji su rekli, ovo treba pokazati djetetu. Nastavnici koji su ga pomenuli na času ne kao viral nego kao primjer. Bake koje su pisale komentare, ovaj dečak je naš. Rajčić je htio da Viktor bude lažni idol. Umjesto toga, Viktor je sasvim slučajno postao nešto što je mnogo rjeđe od influencera. Postao je ogledalo u koje smo pogledali i, bar na trenutak, vidjeli nešto dobro u sebi. I to nije mala stvar. Dakle, hajde da ponovimo ono što znamo. 11-godišnji dječak iz Jagodine naučio je heklanje od bake, napravio okladu s internetom, skupio 324.000 pratilaca za 10 dana i nedeljom ne hekla, jer poštuje crvena slova. Sveštenik je vidio to i odlučio da napiše napad. Pjevačica je vidjela napad i odlučila da odgovori. A Srbija je u većini stala iza dječaka. Nekad priče ne trebaju velike zaključke. Nekad je dovoljno da ih vidimo jasno i da zapamtimo ko smo bili u tom trenutku. Viktor nam je dao tu jasnoću. Bez manifesta, bez provokacije, samo petlja po petlja. Ako hoćeš još ovakvih priča, pritisni pretplatu. Svake sedmice donosim jednu priču koja vrijedi ispričati.